Gucokereria kwa mathomo guku bururi-ini ihinda-ini ria ciumia 2 gukoretwo gukinya faro ni honge itiganite cia thirikari guku bururi-ini kuria andiki a karu kuma ministries makoretwo magicera mathukuru-ini. Kuringana na mwaria wa Thirikari Cyrus Oguna hindi icera riake kaunti-ini ya Nakuru, augite thirikari ni irekereirie kigina gia ciringi bilioni 19.5 kuri mathukuru na kiria gitanyitwo guteithiriria mathukuru gwitiria na gutangikira moritu maria maracungiririo ni homa ya COVID-19. 4.6 billion for primary, 14.9 billion for secondary. Na pesa hiyo kwa sasa hivi zote ziko kwa shule. Kwa hivyo hakuna shule hadi sasa ambayo itakuja kusema kwamba serikali haijatoa hela ya kuweza kuwasaidia kushughulikia wanafunzi wetu wakiwa shuleni. Mathukuru mamwe ni makoretwo no nyihu wa arutani aria mabatie ni gutangikira wongerereku wa irathi kurumirira watho wa kuraihaniriria roboyo amwe arutani eru 17 nimarikitie kwandikwo wira. Ni walimu ambao wameajiriwa katika ile hali ya tunasema ya kudumu. Hao ni walimu 5,000. Ngazi ya pili ni wale walimu wameajiriwa ambao tunaita kwa lugha ya Kiingereza interns, ambao ni watu 12,000, 12,000. Kwa hivyo kwa jumla ni watu 17,000 ambao wameajiriwa kwa lengo la kuweza kuhakikisha kwamba masomo yanaendelea bila tatizo lolote kwa shule zetu. Maya mokite oriria andiki a karu kuma ministry ni 3 macereire arutwo aria mari na watho wa kuigwa kaunti-ini ya Murang'a makiuga aciari matagirwo ni gukorwo makimaka amu ciana ciao iri moko-ini mega, makiuga mawatho ma kuhitana na gutherema kwa murimu wa COVID-19 mararumbuiyo. Kaunti-ini ya Mombasa, arutwo nimarikitie gucokereria mathukuru-ini na njira nene ona thengia ya gukorwo hari no ritu wa kuhingia watho wa kuraihaniriria thukuru-ini nyingi mwena uyu wa gicua-ini. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.